TV dompet idan ti perlok bro singi ngklampoi perkat namar bro singi ngatrai snayeng ti janmit na lechau yimen kini na nadu menai cha nong lechai la dom bro kendiat re ngampoi perkat pat bi wan ra gif yang bless you mah Happy birthday from your loving wife. Nice. Thank you. Welcome. Bye bye temu bye. Bye. Yang tersim. Ti perlok jing siang iklam pengkrai ai. Rei ampoi perkat pat bangan yo gift mentak si mah. Iklam pengkrai ai nomor ba dabun kam ham ta. Dan sinayeng te rei ampoi perkat pat ba men kini sungai in la ai na kabanta janga mah 8% bepes pa. Sa ipit dan ayush po. Dia ngatry ingin saya pit lang sibit bat pi. Dia ingin ya stop swahne ke video. Dia nakaliang jong ikong ru ila pen krek. Mentang mit ngawan dia ngampoi perkat mana marang nakaliang jong ang klem le ai hari ni ka bat dia jong kajing dap jong live po news nem ma. Dia yang ala ka house nem sijar khandai spa prap khandai. Santarik nai baar. Dia menta hadu kat kini ki snem ala dap live news nem karta. Dia akajing sia ngakwa hiban celebrate birthday hendrei akajing bun kam te ngaklam le ai mampoi perkat pat na bentai bai janga in wan ra gift nga te na ikong ru ila pen krek ngawan haying ila pen krek kajai ila pen krek kado ila set te ngin saya bam lang sibit te an sapentian lang ifiru na po video te ngin sepit lang ru kani ke gift ba ai men kini janga mah bye bye thank you birthday jong ama pagi kong sungi la pen krek ini kijing bam ini di kong sungi ti la pen krek ini kijing bam ngaklam poi perkat ma ba ngadang wan na dang wan sum rei ngadang mut trai ngim le ai rei la pen krek la set kerja ka do te ini bam lang di ke blai sibun ye pi ki parlok baro ngai scam ba pindon dongkat lembat nga hakani kapor wat lang miyo ban ya bam lang rei leng ba jong kani ke video te ngin sa ya bam lang mah ya bam lang ni video mah okay bye bye ti perlok nadu mene mah la yai abangan open ya ka gift mah kini ka gift ti nak wan pi yang sesin pi jan mah pe pi jing tho happy birthday from your loving wife kini ka gift ko de ka bala ai supa de bai jama iman kini jama ak jing siang ampoi perkat ma ban don yang ai gift man kan invite ino ino mat nak pen krei ai lam rei nakaliang jong iman kini jong ai la ja man spam tengok ni let's say te rei akan dipat pan yo ini gift ni te hayeng ru ngawan no wan sum ngaklam poi perkat ba men jong ai kong jong ai in pen krei ya ka ja ka do ngan spin piru te mentang apa pan pit try ni ka gift ma ka dan yu ni te alih ni minyak pit lihat ni wow kita na yuk Okay. Wow, nice. Nice. Petang iman kini jangan syabetip. Namar belai. Bakan di Isha. Ai daga ni kapela namar ba. Tip na. Andi Isha mensingi ngadi kan sausin si singi ngadi Isha. Temen miet kemut nadu kendai bije ngadi Isha. Kendai katway bat adu si bije lan ni arbaje ngadi Isha. Kemudian miet license si ngadi Isha dina kata kedai la pentip da kapela. Baik bagas kapela. Basam. Good life. Good life mah.
dengan di isyarat kani good life man sedih nak sibit pang dia ini pan Lambu kali. ini pan kajing tip jonga ini kemut data i doridar i babah beliau kum i man kini jonga dia love you man kini mai dia man bu kali mah teman bu kali kat sabangan lai ladang lai berwai do man kan mau wai ini i give iba ai man kini jonga ti kulai sibon ti ngai mama piru in ma pi baro ilong ko akin sayo give na iman kini jong pi in hadin ba pila pe ya kani ka video jonga bye bye tingin bam sama perlok tingin saya keren Pak Sibit halor jong ketuka bahasa hak eka account jong saya keren Pak Sibit tingin ngej kan ba pindang share ki video jong kat binganang penmi ti keblai sibun ye pi ki perlok baro ngej kan ba pindon rongkat lembat nga hakani kapor wat lang miok ban ya bamlang ndrai leng ba jong kani ke video tingin sa ya bamlang mah ya bamlang nang ni video mah Okay, bye-bye.